ada untuk kita semua, untuk selalu menjaga budaya kita. Kita halak bata, kita harus bangga. Kita bersatu padu dalam keanekaragaman. Husi Malunun, Karo Pak, Mandailing Toba, kita semua sama. Dali kena tolu manat pardongan, tubuh elek marboru somba marhula-hula. Jadi maksudmu gimana ya Pak? Cuma itu yang aku minta, tapi nggak bisa. Ah, terserah kalian. Kolot kali. Malas aku. Mahu. Cuman minta motornya aku tadi. Nggak dikasih. Aku minta pun motor. Kebutuhan kuliahnya. Bukannya kebutuhan apa-apa. Biar bisanya ke sana, biar bisanya ke sini. Kan sekarang kan gimana aku bilang, aduh. Tahu lah apa dia bilang bapak? Hamina Zulu berdelepat 20 kilometer. Kaki ayah minna. Mama ke Pak ni manu. Oh, Tuhan Yesus tahu. Maksudnya tidak pakai alas. Oh. Kan ikan na Zulu di. Kan nggak beda tuh sama sonario. Kan na Zulu. Bau ke mak. Barang-barang dobi igaris kareta di huta. Banuang ngegudang. Subang narganian. Lagi aku salah orang ngegibi pembala biba. Orang ngegibi bawa. Enak kebutuhan udah tong. Nyon. Alala kan atuson. Soalnya kan perlu hiat do kendaraan on. Ngeboy do honon. Kendaraan wajib. Apalagi itu persikola. Mulu kerja kelompok misalnya. Baprin. Lau praktikum. Tarhiribo. Umma babon. Males diba. Tok diba songonon. Nah, kuwer nak unutan. Jadi sebenarnya dah. Aku tering memuda itu kan? Tering memuda itu kan? Bang jelas dah. Nawaro. Di masukmu, do tahu tuh bagianmu? Gitu? Tong menasaru aku udah mirado baper tuh tong. Dao. Sonodo. Ayo kan marpikir siensi simdo. Bang aja jelas di sini iba. Iba udah perlu. Atong. Jadi sonodo, botommu do. Di huta adong dope anggim. Kan? Jadi dalam artian dang holakko na dibiayai na tuwe-tuwe. Idat to. Adong dope anggim na sekolah. Tanggung jawab na doi. Idat to. Kan apa tanggung jawab na do? Audo si Bogor. Basida iba di utama udah ba. Ai sebenarnya mula madok non. Sonari songo dia do ho mempersiapkan dirim. Asa sikolamon lancar dan hatop sai. Baik, mak. Itu salah satu penunjang jatuhnya. Ai berkoma sekolah nih, ba. Berdelepak di ba terus. Edang lu aja. Belum prina berdelepak. Ai boy do dibayar koko. Baik, mak. Itorna tuetui. Karetam. Adong mak karetam son. Ali anggim gabe terhalang. Biaya sekolahna. Doh dijabu pe songoni. Gabe godang kendala. Tarbaya koko di. Kanido. Ila to. Unang saya dipikiri diri niba. Dang buy sungoni. Ay sonari mangkana hudokon. Boado ho persiapan diri. Sikola na denggan. Buha asa atop say. Boy ho mengubah dirim kehidupanmu. Asik. Bamulu boy.
Pai mamajo. So saya do piajo mama katai. Unang potong. Moloboy ibantu ho aka anggim do na tuang di hutan. Iretong. Asik. Saru pa ma. Saru pa puro dari hutan. Di. Nariti rabayo. Besi maksudmu tuh di nirupa do. Ali bukan iya sekolah do pinuai. Ada merasa sekolah do piba. Babulu begi jurah. Minta tolok ko tudongamu asayalap po. Unang jolo gudang kepermintaan. Botodo songod dia kemampuan ni natututta. Saya minta tolong iya terus, minta tolong. Iya birang tahu tulungan ni minta tolong terus. Mu. Hobe. Kesongoni itu na mardongan. Bekomar pangatusan do toko. O kan nasa tusoro. Nasa tu si horo. Wah, saya ko tu si. Besi masuk mu iba na tadang songoni. Songoni do to. Mangkana malo-malo mangaluli dongan. Iretong. Suang nagabi itu dia ubek kare tau. Nalamar sekolah lo tuh. Buni pakai tusan. Pino to dui. Babulutung pe semisal liban non. Arong sampingan ni ba. Katus bi begari su. Tang dabok mu ida. Kalau mengerupi bagi do kare tadi. Tidak hati. Pula. Marhua 2 tahun. Nawar Bapak Kusmi. Dang taruba hati di bawah. Yang songoni di. Nang lari-lari na. Memang narong lari-lari na. Dang pola niya nalana mana dang pola lari-lari mana mulu merdalan. Pedang lari mana? Merdal di mana dingkan? Ngopi otohian masuk tutuk-tutuk ni do nan nebut sudah sarak na saya deh. Padang binoto. Manang nai. Merua di buat. Ayang musik kira dia. Yang bang neng bau itu tuh main. Lo masungoni. Buang salah rohana. Kaloas. Lo imana berkembang biak dengan sendirinya. Kan itu? Iku naking songono. Bagus songoni na tua-tua doi. Emosi batong. Emosi. Oh, emosi. Unang lampias satu jol ma. Lo kon lo songoni. Jadi itu. Unang pula sakso. Unang pula aturan na ho bersyukur dah. Holan buy ho sa. Sila bersyukur. Holan na buy ho sa tu Jakarta. Namadok mulyati ma. Kadi do? Mulyati. Udah. Alit tuh sa murtong Jakarta. Tu sa murtong Jakarta. Bangawat tu si. Dodo kasudika. Marangkot ho. Macet. Mangkana dungo. Atop dungo. Tibuho dungo. Jampingan iba dungo menommu. Dak ben maju jampingan masuk madungo. Ben maju. Bamulo misalnya kampusmu jam 7. Olo. Bangaboyo jam-jam opati ho dungo. Parangkok dang dungo. Di parangkok. Dugo. Transportasi godang. Tang dungo rupiah lagi. Unang siya jari ho au. Asiko. Dia perjolo iba di Jakarta. Horo manang iba. Dia sering memakai kendaraan umum. Ise. Ho tabu ngarong karetam. Au? Ho natabu ako makatai memang. Natabu ako makatai. Ngahudok ko natari pe iba susaro. Natari pe iba susaro. Basoko to. Tor, natari susah. Ali Jabammu kendaraan dang gudang, dang macet. Jamak kunai? Nga macet Beh. BCB. Zamanmu itu tahun berapa? Kendaraan macet. Oma. Ngahudok tuh ho. Bersyukur ho. Gudang-gudang bersyukur. Silala bersyukur. Mulai matong bersyukur. Gudang tuh dah. Gudang ni jorma. Akadongamu dari hutan. Neng sekolah di mana? Tamat di mana SMA? Neng ilan juton di mana? Gudang na subui. Bui do pidigi hu Jakarta. Madok mulai hati manian. Down. Lalap.
Baik, ipa bor hak tuson bersekolah kan, iro kan? Iro. Berarti kan pegangan di tua-tua itu iba kan iro? Dan sudah songoni. Mungkin rohani na tua-tua dah mungkin rohani na tua-tua boha asa geleng na berubah. Boha asa geleng na sukses. Woi, yang lu pinjam ini radio rusak. Lah yang bilang bagus siapa? Pah, dasar. Batak keren.